Nakwambia wewe. Yay. Pianaraza kakidogo because tuwaikire chiza chirichia bene chikole tune chingero. Morero, yani more fire. Do you understand? Yani a show ye chingero this afternoon. Remember, it's a special Friday today because lero mbege tebi koroto. Bio mongwana kuruka antivirus. Abonyi wete ngana. Because it's Friday but today special for you and for me too, because this afternoon Friday chingero, but today egesikira solna sende because iga no ones woka. Don't worry. No ones womugusi ndisi TV. Egento wende kuyakire kuba na this is ndisi TV. Because you can't even to be genuine. A report is direct, a proper. Do you understand? Now, and you go take anything, problem to you. On the other, let me calm you down. Because no water to talik, no water take care of no give it the space, a can dancing of water, you go on the other. Remember, Iwa, Omotienyo, Asetari, this is December. Kirenga ki every December. Nkonya rolevi ndo biko birebi ebi kongu sana. Wosebi tindi sana. Wosebi koru kwa fujo. Because in a whole day, ye entertainment. A whole day ya fratere. A whole day ya korana na bami no. Motanya korana. Na yori ondigete kore so far. To anitu buati mubangu bogo chaka. Think about it. No ta kirenga my friend. Yes. Nere whole day ye zikiri the whole world. Enseance nga December ne ike ni chengiche na onye problem eronto chitonyo December takore meeting to solve. Now this is the December iko tune yourself, yani ebeke nga ki in December egirege ntege tangana ba mu aba 10 na ba mu abo batanya corona for some time, and then December emega noere
Yogo kwani abana bakora mutuminga hello. Yes, I musamba mwaye yadi, you understand? Yadi ukora tumye umwana because umwana ibona alikuwa nyari baguche kukwani umwana oyibole sometimes back. Na ande mbale negesyo bali bakoiboro this December. Erabona akonyora again kwa fujo. Fratele, she's a word kwa fujo. Papa ziko the bad. Ninjembi kwa nembikori. Igwa December ne ratele. Woniga nali abana abamura bakwarukiwa. Abana abamura gisimbori kisimbore bona kigwa ku my friend. Abaisi bakire bwarega ali babwatira umutima my friend. Bateringa pa kwa bere road. Ai road. Akora tekunga ya eri nili rubinya bosongo ya. Aibona kwa wena ile. Nabora alende gesaku. Nabora yani ndira umwana bono mumurenga kienera bako mentored. Kurwe stage ende kuchende awatebunga bono kwa rule stepwe wachira kwa beira bono kwa biru muntu munene takone yakumyoka ko chirungu ari mwanya komaria no bona lya kweresunga ki this holiday nalyo kebwoko baseita nali guzi bono to celebrate omuisi ago change fashion Kuru voice bono cha gochio bosacha buina. Do you understand? Sherekire mufaya this all day. Ainti na wango kete because inerenga kitokonyora na twensi twagoka tweigubuya. Ayenga twigwili. Tuma SMS kwa fujo. Sabaji special request kwa fujo because ene December. Tokanyete. Kwa igura machoge yoko retaki. Abana baminta toengoe eya molero toy abana baba toengoe yani iratele. You understand? Anyway, tiadara kunaga ndumantara kweresa yandu uchimi abantu basoire mega hawataki kucheza na screen, wana watch na kuenjoy. Fred Oseko Kurwa Tendere City Buna Botambe na my wife Esther Nyanjama. You are the first person who was waime. Salute kwako Kongole my brother. Wapenzi wa Ndizi TV. Na number 1 today. Edwin Mwenga. Kurwa Nyamanagu. Nyaguku present. Thank you sana Edwin. Andrew Matunda. Nyambira Town. Niko ndani imeyom ya top 6 Salams Club. Kenya. Kuruwari Nyamira. Asante sana. The top 6. We love you. Come on Ndizi TV. Josephat. Tinga kyo whatever. Amangana alinde rare. Those words are today. Amangana alinde rare. Kiora kwa na sege songo. Amangana alinde rare. Those words are today. Abuna Ndizi TV ne mwata baka vitu vikwaza sana. Kapedo Shem Kurwa Matunwa Scheme Nere Omwana watching show iko more fire. Thank you so much. Nani huyu? Dominic Nyabuto. Omwalimu Dominic Kurwa Keumbu Amasago. Base tuned in mpaka tamati, yani show iko more fire. Thank you so much wapenzi wa Ndizi TV. Happy Nyakuzi, happiness Kingoina watching live from Minyinkwa Ebate. Niko ndani hadi mwisho. Thank you. Keva Juma unasemaje baba? Keva Juma anasema kutoka Eldoret Kipkarin Estate Posta ese pusega niko ndani papa. Thank you so much. Abantu baminda utuachire Eldoret yalia. Keva Juma nero hii papa moya Burabu Junior. Nasikia control. Wanajua Burabu Junior itatafutwa ikiwa ni benga na ikiwa na picha. Thank you so much. Kurwa Matunwa mbekere moya Toyota. Nani huyu? Kependo Shem Kurwa Matunwa Scheme nere omwana simu mbekere moya Monyoncho Toyota. Monyoncho ngaline Toyota Kurwa seito kegogi kogenda gokwania store. We lero ikaribu bega. Nani huyu? Ritunda Green from Karen Nairobi, Kenya. Niko ndani kama kawa. Those words are today with wa. Yes, erote bilenga asege songwa mangana alinderare. Okatanga those words are today wa. Thank you so much. Bono ituke engake yesho ye ituke ya Friday. Kumbuka is a Friday. Na wakuswahili bawa tawanga ukuna bahati kama aliyesaliwa Ijumaa. Kwa hivyo kama wewe umetegea Ndizi TV lero na I know what they bad because amaya mange naro. Stay tuned. Iwa esherege kobe nyinge engaki ya December. As number 1. That means
asinaro onye to go be very careful ora overdo into get onye ne drink onye ore era ya bere nyali songa kwa over drink and you gonna get a problem. Be aware. That's why in this Siviero asoko konya na kibirengerio yoko kwereza nga situation kitore bono na anna kyore irenda situation hiro abantu mbaroro bakwenda go sherekea gishere kiri kinyinge. Do you understand? Bono ekeroko gendeshe na bakonyora drinks aina mbali ntobwate soft drinks ntobwate hot drinks osakogenda kwa buba yani otwara kanda mwamu osakandikita nigete kechi drink you gonna get a problem. Be aware. Okonyara kwa nyure omonto letre osene choni woka inkagaria na ekonyo unalete muina abu woyo ndi bwo menda muina turamanya nga kiechoni ngwake ko mufuna manyingao iko kwenyora sabe so lenda sana na bura nyore nga kieye abagendi bakira bange kinyoroga naende baretire enyame nyinge konye to kugura kanusu twaetana naneria yani ogumenya bakimaiga yichabogende because yakanyamanaga lakini bone yolde you are brother ochire you are sister olenge sofa ochire oyo olenge ngumbu katari no hara bono akura urenya mano onkiro kumirimo omanya kogenda omanya wakenya mekire ya monenus na nda yawo tenality you gonna get a problem ngokoso the problem do kwigosonya kokonyo tuaro soku asabana ba ona kiromond. So that's why in this video kunya ko inform epange because kuna raha kuna kila kitu igwa naro rokonye ogosibe bia ya yego say drink this weekend kuna mo the weekend if ire lero omanya kuroro ona sengenjero onyore kazi ni ya chire kiango konya gwiki saa 2 gogendanga bono bamanyiruka nga bono esengenjo chire chinyinge bono aende to gojisunyu ndabaka saa 6 akogenda ekere chiabere saa 6 mugusia gotabanga ki bono okione bweyonjoire ekideke gusingo gote ekere chiabere saa 6 botuko eba bakare bari gotabanga bono okione bweyonjoire. That means na boko genda botuko saa 6 onyo kwa umire ebi bagonjera oinero okione bweyonjoire. So kabe mondo kawaida genda kama mapema tinda kituna kora kwa manga wetani gabu because ni nyabuate na ningo gosomine today yebinte bingi this Friday. Now members, the high voltage members this Friday, the floor is yours. Enjoy Benga. Benga is real stuff, the real stuff. You must see. Tata, baba ngina mama, na mwenye Rebeka kwa ngai, na mwenye Rebeka kwa ngai, uzira kwa yeno mwijano, uzira kwa yeno mwijano, uina wajeta bana baye, uina wajeta bana baye, abana baye, embatano. Abana baye embatano Joshua Moruri Nikora kwanga Joshua Moruri Nikora kwanga Oyonya kerario Naskabunareri Oyonya kerario Naskabunareri Ayo makwanga Ayo makwanga Rebeka kwanga, omongino muya. Rebeka kwanga, omongino muya. Rebeka kwanga, olingo moteri. Rebeka kwanga, olingo moteri. Nabanyoira bachokoro baye. Nabanyoira bachokoro baye. Goba monyoire goba kolera ye. Goba monyoire goba kolera ye. Elija momanyi, Jackisoni kwanga. Elija momanyi, Jackisoni kwanga. Jemisi asiago, rotasio mwenga.
Chemisi asiago rotasio mwenga kijana mosoti elikana meja kijana mosoti elikana meja lamekyo maliba pita mosoti lamekyo maliba pita mosoti Danieli Nyakundi Chemisi onunda Danieli Nyakundi Chemisi onunda Rudio maliba Ezekielio maliba Rudio maliba Ezekielio maliba Wisileyo maliba Amona Manaze Wisileyo maliba Amona Manaze Wachukuru baye Wachukuru baye Akarira na mayanda Akarira na mayanda matanga iyo uyamona so mujango mwarwete tubwate Eunice asiago nawe ko magrere manyi abona ali mosoti obalinge baminto abona batiko abachokoro wo mongino ina bange mono balenge tingotera nkore akina nonde tata ko iruwe na besere wewe arangwani
ni nyanganyi kurukabwo nere atane wewe baba mizo baba ngina tata baba ngina mama namwenyo Rebeka kwa ngaye namwenyo Rebeka kwa ngaye uzira kwa yeno mwenjano uzira kwa yeno mwenjano Muina wajeta bana baye Muina wajeta bana baye Abana baye embatano Abana baye embatano Joshua Moruri Nikora kwanga Joshua Moruri Nikora kwanga Oyonya kerayo Naskabunareli Oyonya kerayo Naskabunareli Ayo makwanga Ayo makwanga Rebeka kwanga Omongino muya Rebeka kwanga Omongino muya Rebeka kwanga Olingo moteri Rebeka kwanga Olingo moteri Nawenyoira bachokoro baye Nawenyoira bachokoro baye Goba mwenyoire goba kolera Goba mwenyoire goba kolera Erija mumanyi Jackisoni kwanga Erija mumanyi Jackisoni kwanga Jemisi asiago Rotasio mwenga Jemisi asiago Rotasio mwenga Kijana mosoti Erikana meja Kijana mosoti Erikana meja Lamekyo maliba Pita mosoti Lamekyo maliba Pita mosoti Danieli Nyakundi Jemisi onunda Danieli Nyakundi Jemisi onunda Rudio maliba Ezekielio maliba Rudio maliba Ezekielio maliba Wisileyo maliba Amona manaze Wisileyo maliba Amona manaze Bachukuru baye Bachukuru baye Bakarira na mayanda Bakarira na mayanda That's right. Egoro Kundisi TV. Yani TV teyo, honestly speaking, ego koretere chingero this afternoon ejo mosi buneje una Ndisi TV, I'm telling you, for free because yani egoke this is a whole day, a whole day yenge ya December. Chingero more fire this a Friday ndo nyole. Na wewe ambao una watch ukuna bahati kama aliyesaliwa Ijumaa. Do you understand? Oni abantu nkuru tole chinka kiasi jahaja because they all nkwaruka nkwaruete asikwa koregas one all in the ground abana ba minto mpakete mu mirane somewhere is this afternoon you cut a drink muliko sinaga akanyama choms, you understand yani mwego because era abo kimuno matukama ke ego kina Ndisi TV ego kina bintu biro ubwanzu boro kisho chiro changufu Tiana raro abantu basoire kwa fujo na endere buya nko igwe raha ime nkoro yane Gusi Global. Good evening papa ziko the bad. I'm following Jingero from Nyagancha Summit sub-county with my family Echaya Morotoe Pamba sana Majoge Jazz Iwaende Mama Joyce Tatanya Buto Machuka, my wife Divina, my sister Elena, my sons Videli and Prince Will. Hey, good. Kwana ni karibu na kusalimiana live.
enjoy because ndizi TV tora haseng enjoy yao tiga tuwego kinaye na haje buwego kiguya egera ama tukasuke egendo kunya gusingira gogotebinge naki engakie ya December ama korunaro naye wono tiga tukumureke togotebi openly ama ngano yobo korwa muse forget about it ngwe nyorora se problem ngana abana besukuru kanyitenga bono meyeganero ya muroto kwanya gusumaka ngayu kam ngandangiri kamona kali no erwo era turako emenyansuri no madhe nyansuri renda tiga kwanza gukora ibintu bitari normal tiga gutuka mwabanyana with a different intention this whole day woni gachi shere chichagete na egendo go what one intention aki na shere tuacha tari ngango ende shere na ende manya gukora ni aganto kandi me shere one man one job shere lazima ikwe moja iwo naye kabo muigweli buna bone bise byabaira abantu bakare ko Kenya abantu buna ekisanki abeteka ali kigogingo gali kigogi ogoroga alia asakoro kunga kibona ali chimo gali ekona mali omwisho iwe imushi buri gake December abantu bagucha wenjoy aimo ka Kenya muka ebotuku omokomoke do you understand asina rukunga hamintu what's happening with our people akamokenyo mokomoke akamubeke unime akamanya kumubeke bigipigi akajikumutika sababu ko chimetembe muinaria samuruseti do you understand a problem yakamanya koba nene abantu basobegera ari yarizingana bo muro yakorete bagachali sango kurwari baugura bakayikumujuri bagasamba chinyumba chose up to including abatakorete magoso are you seeing the damage igo erende this whole day tubasa kwenyora asabe urachandeke sana igo erwanere kobo muntu muya chikanisa cheigoiro nchiro wabono ndubwate ndibikoro kuchizi crusade ndubwate abako genda chikambi ndubwate bintu ebinga December erende sana tuimuka ngaki amumurore ngabone kambi togo chiasegete kobwate birengeli bingao ekero kubwatwa okore bibe biriye binene okore bibi biribyo bosoku bago kocheke bag no ebibiriere ime no ngoje cheli muri Nyasaye kababa antabaya erwanire yandara rwana ndaba chire megaiga na barabunda araba kuna kiazi jahaja narore abakanyimbo narore Margaret Mose amejaja ndani abo tabanga ko bakabe tikaturategerera chingerechi narore omondo kurukunga nere nyambelio Mose yes nera no harimi naroro omondo kurukunga enga kiagoroku yakurukunga Joy Naomi akondani ya show erebo bebono naroro mongi no kurunga batseba wakondani wagotabega ko bakabe show igebwate tense na yerwanere iwa every time to go termina giyaya na aye kabo muntu muya onye koruchinga ngusu nyure biba go chiguito muntu ka kinji no onye mpaka iga ndisi TV obo naki aro na jaga kinata kitokonyoro mobiso yo muino ankorere counseling intara ito muntu tutajiova tutakuja hata mimi siko nitakuwa pale ngota hivi what's your problem nganyiwete nganye muntu motenga yaya tigankuira asike togore ngoko ni imagine ngano muntu o Kenya style yorengati o Kenya ngoko buya toyebekeri ko tunyumuzo we can get counselors tia kwanza kokore bintu bitayo erwanere kobo muntu muya that is the question ikobono tita tiko kwana mangana mange because abantu mbaranda etoko kokwanira barabaya abaya ndaigunga kibago kwanaga igobono ekero guchaga watch na kwirurire ngogote ikora njo mwana baba ngogote bindeke for free gaki enoke munero chingo ko muno bukindu bwachitaga bugendo nyore lyogorio bukindu bwichuchu ali enoke gendo nyore elyogorie ngombe yao ali enoke leto buyo bona kambura ngo chikokea kale otopeli garia January ngojero mugasomo rose ngeni nchiyo genda enekemnere bwate solution nechiduke chire garia ali market plaza kuna moja na mata ali fariko ni kuna ingine onyore bintu bijabiko osesenia na osesenia masao yako oigubuya Enokem, I'm telling you, Enokem, no kiregen to kirikia, okonyora, onyene ndagre echingoko, endagre echom, chimbusuro mbali, chinyeni, chivando, chingende, everything is there. Kere wekiro, baburi kiliotagete.
you gonna enjoy because ndizi TV kare ko tara mangana igema denga igeso tip to the roots ya so paka imi to the bone marrow yo muzi o tegerete akonye ke wetera ndizi TV ekieto amere the right information agenda bakadi enokem ave served buya akonye ni society. Do you understand? Then boniga ntakete ko bwato kachingero ga chinrose angonda ranga parenga baso ile mabantu babuchiri kweli bande baso yete kweli lakini ndete ko braba time manyo ko baso later iwa ndizi TV onye gutagete ko lete biashara onye gutagete konyora nonyene okay boniga tuli ase TV yao gora ase simi obwatete genda ase Facebook ase mitandao ya kijamii no tuli ndizi TV no genda ase Facebook search Ndizi TV News Digital. Then you start watching, enjoy. Na ande na boko like comment, na boko fry as Facebook, na boko like okuwa new muntu yo target. You understand? Pono wakogenda YouTube the same way. Ege ndokyo ko tari commento digital. Olike Ndizi TV News onse ku watch ali ase YouTube. Tari golioka. Ndobwate katika mtandao. Mtandao no a website for that matter. Okulika www.ndizitv.net ikubona wato net. Do you understand? Yani no chaka kuenjoy yebin ntubwate yekurunga x nere yakabiri kunganga tut njaruo bona tubwate ukitaka kuni x yenda as x dika Ndizi TV News yani oanza kuenjoy yebin ubune iwa there's nothing good and there's nothing good ora borwe ekero watch Ndizi TV. Enjoy the show. Nikirudi nitasoma wale wameingia alafu nione kama weekend mimi imeanza kuniguzaguza niende nipate kitu nionja at least na mimi niseme asante Mungu sababu siku imeisha. Ngoma itambe benga the real stuff Papaziko the Bird. Mwenyoire mu majizo bonzigona Onya togotera Mwenyoire mu majizo bonzigona Agakina buya Umungwana mu maji agasoma buya Agakina buya Umungwana mu maji agasoma buya Chake biashara karumwana umusaye wakajibicha Chake biashara karumwana umusaye wakajibicha Ibati kamuwera akanyore meremu hali Nairobi Ibati kamuwera akanyore meremu hali Nairobi Ari Nairobi akaigore biashara kambani Mosimas Kari Nairobi akaigore biashara kambani Mosimas nao tugutuka Ai laicha mumanyi musacho mwalemu musacho mungwana usikita abantu bonse Mwenyoire mu majizo bonzigona Inonya togotera Mwenyoire mu majizo bonzigona Agakina buya Omungwana mu maji agasoma buya Agakina buya Omungwana mu maji agasoma buya Chake biashara karumwana umusaye wakajibicha Chake biashara karumwana umusaye wakajibicha Ibati kamuwera
akanyora emirimo harya Nairobi ebati kamuwera akanyora emirimo harya Nairobi kali Nairobi akaigore biashara kambani Mosimazi kali Nairobi akaigore biashara kambani Mosimazi na tugutuka ono no otore Nairobi yako ase kambani ya Mosimazi yabeire bube bone tore buya omanyerobo ngono igweta boli uyu mumanyi tabwati mangana nonde uyu mumanyi tabwati bidina nonde uyu mumanyi tabwati na mwamunonde ya mutonde reta mungacha ya mutonde reta bangaina ya mutonde reta bagenka tusabire nyatsa umungu bakoiwe tusabire nyatsa umungu bakoiwe tata wanelireni soni opanga uyu mumanyi tabwati mangana nonde oyo mumanyi tabwati mitina nonde oyo mumanyi tabwati ndamwa munonde ya mutundere tamungacha ya mutundere tabangaina ya mutundere tabagenka usabire nyatsa umungu bakoiwe usabire nyatsa umungu bakoiwe tata uyu mumanyi numunya biashara muya uyu mumanyi numoya bwogokonya uyu mumanyi numoya bwogokonya okonyira bange naendo likira bange okonyira bange naendo likira bange semo yemichango eruchange irabange semo yemichango eruchange irabange tukusabire nyatsa umungu bakoiwe tukusabire nyatsa umungu bakoiwe tata wekelea Renson Opanga aboigo mugako mwenga aboigo nyamolingo moigwete woi ona yabeire bobe Erwood sio uzito wanilicheni sionunda korunga alio mwana baba wewe ole tata sio mwana wa chete wewe demo nunda kanere sangora Erwodi otole sikia uzito baba Kambani ya Mosimazi alia ekoni ibinyungwa mbali mbali ando muchini go bikira matondo ando rone simba ando
ndoro anenjo ami ore Nairobi kana kujiari tunguri mata ali bakasi mate kanywe soda na hata kurara utarara tu poa musmas chapa kitu abana bahemo kureba nabono kama Somalia yatinjwe sibo abuigo yana nanu omungwana mu maja biri kumuzama ngana iyo bamono kureba abana bamwabo nabono kumara bandi kureka ati bankira alekeweya kareta nyamuka ya wakachirwa tijana and napo hivyo na etina nyakirali karumba kalembe mjamona soko tokeni hii ya masabiki na bagu wanjita na nyabe tiyo kongo ya tiyo menge akanyori mirimu akanyori tiyo jolo hii ya masikani na aro akanyori mirimu Well, this afternoon niona watu wamejaa ndani bategerete buya kakoranje let me take this time toja konda inga wewe ziko ukunisoma Dennis Mochama Ogamba niko ndani kutoka hapa Imara Daima Nairobi with my brother Omosa and manager Choma Zone. Thank you sana wandu wa Nairobi mindaria ntoboga nyete nkai gabono tubwatira ne Christmas egero jinga ngoto engera kego chindagira tele Maralia Junior Anderson Mizoka Marialia well tuned from where here tena inatoroka kwenda wapi my friend inanichezea sasa hii we wako wengi na arolire omuntu kurukunganere Aroni Mose igagotebanga igale tundi erebobe egekoba kebe egetariko bange chinkeba. Thank you so much Aroni Mose ibono ogotebanga mangana agale buya kweli na aroro omuntu kurukunganere katara ninyangau agotebanga erebobe ga ebwate tense tole wero tundi tutabwate mangana na muntu abantu basoire mega kwa fujo ngobatebinga lero tatetosema ni kidogo yale koba naye teto ndikere uchumbe yale koba naye uchumbe kiayo bwate asabantu ba minto gochia ase eoleye bunere ekigara mangana ko bese eoleye ngo bara mange sana eoleye ya December kwa igwa umuntu agajito borro omwako mugima oja guchange kenyoro oja kurwanyo umuntu amugajire toborro advice kioraro I will wish eronyo gokulika uchumbe yo moiso ulikinga ki inkioroche turakore egere to advice abantu baitu mbakora image mbarete egosoriembe engaki ya December tafadhali ebintu birane bingi mbaro December okembete tabwati usembese mokete ebese nekete engaki mumanyire okembete naki ngogenda ngibe ngombe yo muntu egerenji gukora stare ye Christmas nkiora motebi bona yenkubuli muligirito wanjite ndisizivi ngiro jora tabyo umuntu bunoyo and then ntubwate umuntu otagete konyoma this December tato kore nyangi akora ngakina akorete nyangi ene December atato kore to musubati nkiora advice y'abantu aba bakonyomana na asiki family yo musubati akoreto na hari nkiro jora aba advice for example kunya otole viseving umuntu akonyoma Nairobi ari umwana osomete university nereno asomete bakamera na oro okomareta nka abayibuli baso akomupima style yakolema kaki Nairobi ari nki ari kolemo tabwati masoesi yayo igaginire tibwe town agasoma university town onyomirwa gochanka wasaona ki mwango bukombe torore aminto antu ba minto ntagete bona muri uchumbe yogo semya abantu baitu ngakibubende go behave engakibintu ebisabune ebiko ndubwate abantu bagendere tokore emekono
elia ase sheria ya Kenya gukana buna bono gusara abana baise ebinyaruka mundu naro utaite gukora emekone iyo amanya kuruoro asarie family mood ya December asarie mood pi ikegera kerabwatiru nakanyaroga gasakana kali kabwatiru bonse bagatwegire chero family yengima morembe tokobo mbago twara raha nekenyore kikigima mbago twara raha inki utagete gukora egento kira against sheria ya serikali umanye gukosie problem asa abantu bonse igwa mundu naro kwengenta otavanga nchuma den kwengenta. You see, igakorengeri ngagari bweka ngakwengenta as an individual. No, you make other people suffer. For example, gwesungiri chibukato igoro wakuri kwamanya konyora ngabairi bonsi pibabo pakwetana ine pakakangina ngete soba mamo mina akakotunga ye mojukroni mujudan igaro. No, you are igago kore bintu okonyora kwa university abantu abange ime bagosumbuka igoro yao no boriri bwao. Do you understand? Igobono inki ayoro chora somi litukuri rero rasomi umuntu inki rero rasomia olde yene bwata mangana manga ntu bwata bone binyaruka bibwate bire adolescence stage nande bire go form 2 form 3 nsali no babere tensali bono nande basomiwe the way their body reacts because biology ne kire school nande school jide chibwate compulsory lakini bono pamato manyike basomi boke bono it is like patake to kore bire practical incurable advice nande ingakura ba advice mechando kiba konyora mutuga after which understand igoto konyane aba pastor baito bana ba mintu banyasaye muakira magutanya saye. I want to tell you this afternoon it's high time mugende mubeka marunse mubulita aturi gurunga aturi gurubono tirimboka gocha wacha royaka isuki itusaidie musigo ni musito this all day mbaru amachambas mboro abana baito batakete ko bintu bitatakiri ndubwata bayibuli batayito kunywa marwansi pia kenyorba kwereranie tafadhali Mungu wetu teremuka okonye apa pastor na inu mubwatega this time mubwatega asiye sana igokoromuke kiro monte pati ya koromuke unabona muntu naroro obutugete kusine chiomba. Don't be careless otige chiba goli chigane chiribana chiabande iba mwali komanya no morembo muntu ri mukio moro wakire ngombe yaho yalenga kwaye chibando you see ogusali omorembo tutagete ndisi tv ntu tutagete kubasabira naki nyasaye uli uri igoro abapasa do your part abalimu balibono muri holiday you understand on how tali ngabona kere mwababwato gete ngabona no morasika bukoro mwalimu mwana gagahosa no you don't care bado ngo kuiranirale onyinga guchafuka sika toa ujumbe iganga kiyayo njino mwalimu mwana uyu na imbobali tokonye ground tokonye situation igwa abantu mbaro boniga nunango kwana omolebi ile chakali nere tumura mukwanere nkabo igu munango kweresa omolebi kapiani totally chakali kengo tumyelita chakali you can understand this enjira agotinda bano erena bakuimuka kugenda kunywa maruwa na maguraye ogenda ngabona I'm going to drink na ende kera kugenda konyakurira mukunguriga yale utsenje chenje amaisega obuiri suguri mara moja esuguri manye kurugerwa chimbiro eliye chimbiro ye chinko mara moja pake maruime nga aye mbekere bwango maite njimaite mbwate suguri ga you know some of these people nga kuno bwende gukwanero neme nyansuri bakwewe nga kibago oherukare na yoyo kogura chisuguri ye chinyambiro nkitora muad nkiyayo murigiririone nkiora mu advice nkiora advice yo muntu oyo kiranero kiretirie chiro yaba ibi bakwe bakebitiko bairoro bono muntu kumina ki pastor ngakitora akore to uchumbe ayo mwalimu muntu ino wale kinyo ngitoko kora na indukuru watu atebirenge ngentege toko kikiri egento kero Nyasaye abapasa mubwate part more play abayibuli abagakapa gotu you see abagambi mubwate issues boni era limubwata mangana makongo mubwata ko bahalat mugo kore December abana bakure school at least people work. I don't want to talk much boni tigangende nkaranzali ndigire lichi SMS buna mwalikire ayenki otagete kebe oldi inkuira nangu jisoma enchengenda kanji kunywa machi siko the bad on a Friday tukutane hapo nje nikitoka lakini bado sijatoka nikitoka tukutane nje tuambiane 1 2 3 because it's the weekend eve.
omwana oking'oina mochokoro gitamo. Elias, omwana oking'oina mochokoro gitamo. Enyomba mwa Nyasaye, abantu baigwanaine. Enyomba mwa Nyasaye, abantu baigwanaine. Esusu na Nyangonda, Nyangonda na Kabosie. Esusu na Nyangonda, Nyangonda na Kabosie. Wanima gatyo mpundi, laking'oina nyambane. Wanima gatyo mpundi, laking'oina nyambane. Ichari si nyakundi, laking'oina nyangera. Ichari si nyakundi, laking'oina nyangera. Laking'oina nyangera. Angwa nili mzee moja tatu. Nasika umwana ukijana mochokoro bumando. Nasika umwana ukijana mochokoro bumando. Umwana mugetutu umwana mukanyimbo umwana mugetutu umwana mukanyimbo umwana ya moteri mokoro no sobo umwana ya moteri mokoro no sobo. Waneli Israeli atagita kibetie. Waneli Israeli atagita kibetie. Yabe chyo mariba ujaro ningo kwanye. Yabe chyo mariba ujaro ningo kwanye. Ujaro ningo kwanye. David getena etraba shinya alisuneka. Nyamangale makamba omwana w'omwega mochokoro nyamangale. Nyamangale mocharo chimoli chigotiye. Nyamangale mocharo chimoli chigotiye. Kitaligo serwa botie yebirigo no soboye. Kitaligo serwa botie yebirigo no soboye. Noti mogirango kwa nyombo gachambue. Enoti mogirango kwa nyombo gachambue. Nabaigo chemu mwega Bito minto no nyiwete. Nabaigo chemu mwega Bito minto no nyiwete. Bito minto no nyiwete. Nabaigo na motende. Bito minto no nyiwete. Nabaigo na motende. Nabaigo na motende. Warenga motende no nyiwete tatese ya kongile. Chenchi mori tika kunyeke nyuwe pende. Wati ya wamina makolega sengia. Omwana jetine mochokoro konoka. Sibat omwana jetine mochokoro konoka. Esoba lya monyengwe yanyamaga lya magwagwa. Esoba lya monyengwe yanyamaga lya magwagwa. Waniri jadyongera abayiwa pito geto. Waniri jadyongera abayiwa pito geto. Abayiwa pito geto. Angwa niliongoli Isaya. Samuel omwana onyabaro mochokoro bwayata. Samuel omwana onyabaro mochokoro bwayata. Enyomba mwagichana abantu baigwanaine. Enyomba mwagichana abantu baigwanaine. Abande mbale chimo bande mbale borabwe. Abande mbale chimo bande mbale borabwe. Wachuk omwana ugekara mochokoro bosire. Wachuk omwana ugekara mochokoro bosire. Ensemo bosamaro esiaga no soboye. Ensemo bosamaro esiaga no soboye. Ungwano mominyoki ebirunde bitambe. Ungwano mominyoki ebirunde bitambe. Suguja tobakwanye mukaga ntwabaramaye. Suguja tobakwanye mukaga ntwabaramaye. Muraba no mutambe Mogoja go ikera Muraba no mutambe Mogoja go ikera Mogoja go ikera. Esiro ni mokama kwa nangano iwete. Ana mariaba minyoki Waigo musima na abande. Sokoro sato Atani na iwete moni Aki Mano mito kudi mose no nyiwete nyangongo. Waigo na kena tiotiso na mundi otiso. Waigo choti nyambega. Waitire no nyiwete ya koruga bunyangongo.
na mukinu korokanga mena meno. Chemiso gamba kurunya kora alia. Ora soko siria bantu ba minoka agu. Ebweri mogire, esta mogire na magi mogire. Que dirigo? Doko biri kira mata. Aligeria. Eramba bwatenge nima. Angara aliye gitu. Une yengera. Ya. Sebundi ya isewe chikonyoroswa. Nobo bundi. Aiguna gitu. Kibere kitu gereto. Aende bozambi. Mana kibere upiani kiu. Sebundi ya ise. Bibiri biko batebunaka. Ya gugabo mwana. Kiumbu kiale bozambi. Sebundi boma. Sipa chindaru. Abukate yo. Nakundi otebire. Bono. Moisho mingoya. Naiche nyimbo. Togende tukwenere. Urera bamura. Bayane. Mombento 15. Ande ya mukura ngante yonzi masase. Erondero. Tiboria gonkire. Sese botambe nande mukura nga. Keri mogeni. Wana motende. Warenga motende no igwete tandese ya kongire. Chenchi mori tika kunywe penyi uwe penge. Wati ya bamina makole ga senja. Sibat, umwano jetine mojokoro konoka. Sibat, umwano jetine mojokoro konoka. Eso varia monyengwe, yanya magaria magwagwa. Eso varia monyengwe, yanya magaria magwagwa. Waniri jadiongera, abai wapito geto Waniri jadiongera, abai wapito geto Abai wapito geto. Angwa niliongo lisaya, aengo nangono juwetu tatu. Thank you. Erni Friday ita kiranje cha kwebanga kuruma kidogo egerensoke. Then I didn't into wana hawa nyore gento iga at least into rematense, and then I just walk home. Then you mong my day have just come. I'm safe. And then akaranga no jingena matobe. I thank God for that matter. Nani huyu ameingia ndani asije kusema kwamba siku hizi umeanza kuwa mjeuri. Muchimba vizima kurua Iranda nekiombe na kwa nikuwa nilio monto okoimokie ekero shiabuliro gwaka mashamba monto najibe siku mu gwaka mashamba na nyine skuru tali koru kende na inwe abanyakeombe mwaira ngora message inga tabanyakeomba abo bayigure onyenje dije ko yiguye lakini I hope abanyakeombe alo siko tubuchi amasabo elinde omune Nyasaye atorusie ebibe byeito na wetanga kuruase ogokora ebibe arogo Chris kurwa Bogisero Raganga Kitutu Chache South Kisii County. Thank you so much. Nyasaye nere kirege into for that matter. Mbuya mono sana uchumbe mzuri. Nani huyu omoralia wacha Keupe ni Marani Ward. Tumeteseka 111. Hasa hii message hata sielewi. Hatujaona kitu. Tunatani Simba atasaidia. Hasa hiyo wewe umeenda siasa. Wewe umeenda siasa hapa tuko Ochingero live. Ni Vincent na beloved wife Esna, naomba wimbo wa Linet na nkuabuga. I think you have enjoyed enough. Linet by Ragire Kwinja. Ongongo mwenyewe
Okongo mwenyewe from Motembe Shop, Kemera Ward, play for me Papa Lolo itachezwa hapo kesho because Saturday ndio na rumba live. Nani huyu? Ni Sylvester, tuko ndani na Sokoro Obaigwa kutoka Nyamira. Thank you sana. Ni Sokoro Obaigwa ngaita kwa kwani ukiandagia 10. Nani huyu? Sangale Leonida watching live from Nyabigena Bogetenga. Asante sana bali mwasoire ime nandi tiandara kuna bande ga ndo chenga abantu babuchire ga kweli lakini tiandara bakuna kura kidogo ndo chenga chinse chigenda kumunyoka mono kikima lakini ende tigatora kuna babere batatu ga bali basoire maiga ngoyo akunga Victor Mondo kurwa Nairobi West otumire pole yaene gochi ase bali abasireliwe abamwabo ime ya Kisii County na Nyamira yaito alafu unicheze tariki mokwa miriri pande kolemie kifamilia chichonsi. Asante sana Victor Mondo, uchumbe mzuri. Charles Ruanga present, Nkwaneli Rafael Mizuko, Iron Lady Kwamboka, Lavie Kwamboka, Jacqueline Kwamboka, wote wamegotewa live sababu hapa ni Ndizi TV. Rafton Oguta, niko present from ETT Bomeroga, Papaziko unatingisa tumbo sawa. Okay, hiyo tumbo lazima itingise sababu hapa ni Ndizi TV. Ikaiga tole well organized, ne tumbo na ile pangika vizuri. Okay, nani huyu? Waja nione watu wameingia hapa wafujo sana mpaka nimeanza kuscroll. Nani huyu? Ni wengi. Nisipowamaliza muniwie radhi. Next time mama kesho tutakuwa pamoja. Kipendo Shem kurwa matunwa scheme nere omwana bwe scheme no inde ime mbekere monyincho eto monyonje Toyota waesa bire boire sana tiani boli yalia umuntu kurunga betra ayangalia Machuki Ombego abantu basore Madolphin yakororire narore nande ngoyo ngorora Eric Osoro nakororire narore ngoyo Alifayo Omwenga Mochumbe nakororire abana bamintu mwezi nabange mole Jafet Momanyi ninkoroche Rosi Mochiemu nakororire Jarde Oyunge uko ndani ngota basande sana. Nimefurahia sababu ekiagara muasore imekuwa fujo because mubwata wale mwaki esho ine yaino. Hapo kesho tutakuwa na rumba show, mnaelewa? Ile rumba. Kwa hivyo kesho nitakuwa ngangari, nitawasoma na show ya hapo kesho inaanza mida ya saa 7:30 mpaka saa 10. Tunaona sasa. Kwa hivyo kesho standby. Kwa sasa wacha nikwambie angotebi ko mwana baba diagoro birebuya egere diagoro biya na yonyo nkorore muntu no tigire mboliska mate para ando seganyo rwasagenda mustire likochika tia utwaro abana bali bakonya kunyuna ngote chief na ngote assistant chief na ngote nyumba 10 abana bakona kuuta utebinya solega hapo makoli mabu ka kiba kwanere bagendenka. You see, abana bagena bakunyunya sole umutu obongo bwasinyo ko make judgment ko akanyira kande usokanyiro uyo mwabo. Let us be honest, tokonya ne asekenyoro bune konyarekana igwa bwansumbo yoranyole kurwa ande ons paka ngorekana majikorate banga kijaya andonsi yawasengo kwana echechira beita chi petrol station wose chi filling station gete chi binte bingao lakini station yego kwane ke gusie kenyene egogote binga igwa amangana amanzu maybe pindie byanzu byabanya beta byabongu byabo ekiaro up and place ibintu bigo trimbo kubuna chinza chiro different wherever you are kunya kwegali salamu kwako igwo igano kirege ntoke kuyukurwa habari news correct ebipindi correct yani iga none gereku ibintu bigo to correct okoreta ngaki rete biashara gaiga tukusumbuka oruonyera affordable okorete biashara asa affordable oruanie bese era affordable ere pocket friendly. Do you understand? Ego kimono naendera kwego egepindi kegoje na kiki ansumono baada ya news ego chikobegi ansumono to basogo suka igwa Datokote basante sana manager wetu John Kibati kwa kazi nzuri, assistant wake Esbon Kongore my friend, I don't take it for granted. No, NCCO wherever you are and the directors salute you this afternoon. And then balimuenzi mwalenge control room abangwana una moromo oyo chage te kurwale kurunga nere Abikael Nyanchama
Aki wherever you are, I salute you. And then yule ambao tunamaliza naye kama kawaida ambao tunafurahiana tukifanya finishing Kipwagiso nani huyu? Betra, I love your work. Thank you. God bless you. See you again hapo kesho kwa Rumba Show. Itakuwa noma sana hapo kesho. This is me, Papa Ziko the Bad. Bantu baito amito Saitani opimire zuti wa agachinchi kurumarani na boy gororo marani kaso muse futa pumusi nemone ndereba kurumarani abe kopita mkuo mwana ominto Saitani opimire zuti Ekweke ine yangi na donche Saitani opimire suti bayaye Aki Saitani opimire suti Ekweke ine yangi na donche Saitani opimire suti Yesuti eyi ya makweli Nabonje ngotera nga Saitani opimire suti obi Siko gichana jengotera Aki nongo kumya nga Saitani opimire suti obi Wacha Saitani opimire suti Ekweka ine yangi na donche Saitani opimire suti banyaye Abarogi gachinu mwesike Nende motoreke omanene tatango chare Iya baby gachinu mwesike Nende motoreke omanene tatango chare Abage kinu mwesike Nende motoreke omanene tatango chare Manene na chichaba kumbe megongwe Omanene na chichaba bunde mirundu Omanene na chichaba kumbe megongwe Omanene na chichaba bunde mirundu Wewe Yakoranda super still Chemi Sasuke ke naitambe Chasa siongaka nyamira Ochuku ke kara Noikweta bodi Cheni Sokoros pamoja Nyari bari numwesike Motigo wea njoma nene tatango chare Abagirango numwesike Motigo moge njoma nene tatango chare Iya baba sinu mwesike Motiga maebi oma nene tatango chare Aba mochoge inu mwesike Motige china bi oma nene tatango chare Aba getutu nu mwesike Motige konywe puso oma nene tatango chare Iya banchari inu mwesike Motigo bokeba oma nene tatango chare Ikini kia onekia Echi mioro chongo kagane kerogo kenyange Ayikini kia onekia Egeta biaya onesese ngoa kukungu Obikini kia onekia Egeta biaya onesese ngoa kubiki bayayi Chupe kitu Monica Sokoros Pizza Boke Igena George Mogondo George Mogoko Jones Omiti Charles Okioi Agonya Simba yani George
Ogi man bepesa gero. Wika. Salimia Peterson Yasuma my brother.